Israel Mbonyi yuje miliyoni y'abafollowers kuri Instagram. Ni umuhanzi wenyine wo muri gospel wabashije guca akagahigo ko kuba yakuzuza abantu bamukurikira cyangwa bamufollowinga ku rubuga rwa Instagram. Ikindi kandi ni naye muhanzi wa mbere mu Rwanda warengeje abamukurikira barenga miliyoni 2 azaba subscribers kuri YouTube, kuko ubu ngubu afite aba subscribers bagera kuri miliyoni 2,250 kuri video zonyine 63 amaze gupostinga kuri urubuga. Mbonyi yagiye kuri YouTube mu mwaka wa 2012 tariki 16 z'ukwa kabiri. Kuva iki gihe rero yatangiye gukora indirimbo zigiye zitandukanye akazishyira kuri urubuga rwa YouTube. Kugeza ubu ngubu amaze kurebwa inshuro zigera kuri miliyari 478 ndetse na miliyoni 690 kuri YouTube. No kuvuga ko izo zose ari views amaze kugira muri izo video zose maze gukubwira haruguru. Abikesheje indirimbo nyinshi zigiye zitandukanye yakoze zakunzwe n'abatari bake, harimo nk'iyitwa Nina Siri imaze kurebwa na miliyoni zigera kuri 92 mu myaka 2 gusa imaze igiye hanze, kuko iyi ndirimbo yayipostinze mu mwaka wa 2023 tariki 26 z'ukwa gatandatu. Mbonyi akagahigo yaciye ko kuba yararengeje miliyoni 2 z'abamukurikira kuri YouTube. Nta wundi muhanzi ugafite haba muri gospel ndetse no muri secular music no mu Rwanda, kubera ko umukurikira ni Meddy ufite miliyoni ndetse n'ibihumbi 740 bimukurikira kuri YouTube. Naho uwitwa Bruce Melody we haraburaho gatoya kugira ngo yuzuze miliyoni y'abasubscribers, kuko ubu ngubu amaze kugira ibihumbi 997, bivuze ko ari kubura akantu gato gusa kugira ngo nawe yinjire ku rutonde rw'abahanzi bafite abasubscribers bagera kuri miliyoni. Ubwo ni nawe mu talent wenyine cyangwa se umuhanzi wenyine uri gukora uzaba ufite akagahigo, kubera ko Meddy yavuye mu muziki wa secular yerekeza muri gospel. Kugeza ubu ngubu rero Bruce Melody naramuka yujuje iyi miliyoni azaba ari we wa mbere muri secular music. Kuba Israel Mbonyi yujuje iyi miliyoni kuri Instagram y'abafollowers byamushize mu rutonde rw'abahanzi bo mu Rwanda babashije guca akagahigo bakagira blue tick, ariko nanone bakakurikirwa n'abarenga miliyoni. Ubwo aje akurikiye abarimo The Ben ndetse na Meddy ndetse na Bruce Melody, ariko nanone nabo bayobowe na Bruce Melody kuko afite abafollowers bagera kuri miliyoni 1,200 kuri Instagram, mu gihe The Ben ndetse na Meddy bose bafite abafollowers bagera kuri miliyoni. Mbonyi ari kwitegura ibitaramo bikomeye cyane bizazenguruka ibihugu byo hanze y'u Rwanda. Ku ikubitiro rero azakorera igitaramo mu Budage ku itariki 20 z'ukwa gatandatu muri uyu mwaka wa 2026. Ahasanzwe cyangwa se legira kwinjira bizaba ari amayero 50, mu gihe uzishyura mbere azabasha kugabanyirizwaho 15 akishyura amayero 35. Ni mu gihe VIP bazishyura amayero 80 kugira ngo binjire muri iki gitaramo. Ikindi gitaramo Israel Mbonyi afite azagikorera muri UK cyangwa se United Kingdom ku itariki 27 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2026 ku isaha y'isa 10 z'umugoroba azaba yatangiye igitaramo. Aha naho ahasanzwe cyangwa se legira kwinjira azaba ari amayero 50. Nanone uzishyura mbere nawe bazamukuriraho 15 yishyure amayero 35. Iki gitaramo kizabera aho bita North Church UK. Ubwo ahangaha ni muri United Kingdom. Ubwo abantu abariyo bazakitabire i Brussels mu Bubiligi. Naho ahafite ikindi gitaramo kizaba ku itariki 13 z'ukwa gatandatu mu mwaka wa 2026. Iki nacyo kizatangira ku isaha y'isa 10, naho kwinjira ahasanzwe azaba ari amayero 50.